بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فاوت بين عباده في الأقول والحمم والإرادات ورفع بعضهم فوق بعض درجات وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل المخلوقات اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في كل حالات. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamauumaasan na mo palanguman na mo agama Islam masuk malayo sa yari na isab kita niyo halaman din halaman sin surga iwan sin amunay madlis ini madlis ilm atau dikrullah murah-murahan madawhat na to in karayawan sa taod-taod amuin tiaga makato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli in pangadyan na to Domini insyaAllah amuna in maluhay indan arap pasurga iban hikalapas din siksa. Mga barhurmat, muna in pagmabuga na to fa Allah subhanahu wa ta'ala taming na to din siksa ibandan harap paruntungan sing kita niyo iban sin amuin pahala tiaga makato sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat na to mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala benar tu piasawa sin mahasud si tabaraka wa ta'ala iban sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kato niyo in lambangan in darajat sin hinang marayaw iban sin mangi iban sin tumbas niya pahala niya demikian iukag kato sin Allah subhanahu wa ta'ala indan sin hinang marayaw iban sin kalawang-lawangan niya sarta piasawa piatarang kato ni benar tuod isiusiuin maksud niya rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya supaya siya karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin lumabay siya hadan na tanto tuod way dapat amuin taufikan siya pakugdanon siya sin Allah ta'ala paamuhon kaniya iwan sin pasampayon siya maun pagkatan kaladbian karayawan sa taod-taod atawa sa lago-lago adapon hisiyo-siyo in managgai atawa kan sumulang dahin baita sin Tuhan ni Rabbul Alamin sindahan baita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in iagad niya in syaitan doon kaniya iwan sin hawa napso niya tanto tuod tinggalan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palayon siya sin Allah ta'ala diya day sabsin pagtinggal niya hadaan sin Allah iwan paglayo niya hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta hinaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dus-dusun siya iwan sin laungan siya iwan sin butahon in pangatod niya maksod
ati niya di siya pabayaon umatod dumungog pakawayaan sin mahasud si tabaraka wa ta'ala. Demikian mga umat Islam, tungtungon na to, wayroon mabinsana, majurja na, ha Allah subhanahu wa ta'ala, di niya binsanaon, di niya siksaon. Malingkan amuin, sumulam kaniya, simasagga kaniya, sumisimay din ha, tiranan, baktulan, atawakan, aturan, daan, papalawayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wayroon makagwa, wayroon pahuwaon sin Allah ta'ala din harahmat niya. Malingkan, amuin hisisin di mabaya, lumabay, ha amuin papalawayon kanya sin Allah ta'ala hadaan, lawayan sin mga sila bariman, atawa mag amuin nagsasabon na nagkakahagad, sabon na fa Allah ta'ala. Mga umat Islam, in mga syara ini, amuin siya sin mahasud si tabaraka wa ta'ala kato niyo, atawakan mga piyarto niya, piyatunay kato niyo, wayassaraha lakum lana, damikian piyaluhay sin Allah ta'ala kato, piyaluhay sin Allah ta'ala kato, piyagaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, angkan amuin niin maudo sin kita niyo, amuin lando maluhay, indaan harap pa surga sin Allah, iban sin sabab hikalapas na to din siksa murka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaluhay kato sin Allah ta'ala, piyagaan kato sin mahasud si tabaraka wa ta'ala, dahil na yato mga palanggungan, mga kakasiko, wagbugan na to in sara, indan, amuin, kaya palaway kita niyo sin Allah ta'ala, dahil hadaan niya, kawayaan niya, wagbugan na to, ang gautaan na to siya, sin pagtuyo, pagluwas lungsad, parayaon kato niyo sin Allah ta'ala, inkahalan na to, kabuhi na to, diha dunya, pag-agaman to, diha dunya, dagpak paadlaw, gana-gana, amuin, daratungan sing kita niyo, katan. Launghi Muaz ibn Jabal radiyallahu an, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuwa'idni minan nar. Laung sin Muad radiyallahu an, Ya Rasulullah, baitay ako sin hinang, hikasud ko surga, iwan hikalayo ko, dahin hasiksa. Insambung sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakad sa'alta an adimin wa innahu la yasira ala man yassara Allahu alaihi. Tanto tuod na asubo mo yan, impangasubo mo yan sa lago-lago parkala. Nato din siya yan sa luhay-luhay, sa gaan-gaan. Doon, haisisiyo, paluhayon sin Allah Ta'ala kaniya. Pagaanon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay maluhay, magaan. Impangasubo mo yan, inhikasod mo surga, iwan, hika layo mo rin hasiksa. Uno, mga umat Islam, ay baita sin Rasul. Kapangasubo sin hambok sahabat niya radiyallahu an. Innahu la yasirun ala man yassara Allahu lahu. Benar to rin pangasuhan sa luhay-luhay, doon haisiyo-siyo. Kaya luhay kaniya sin Allah Ta'ala. Ikaisa, ta'budullah la tusriku bihi shay'a. Ikaisa, sumbah sa diyan Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mo siya sakutuhan hansulat uno-uno. Ay ayaw mo siya inangan limbang, ayaw mo siya sakutuhan.
ta'budullaha la tusriku bihi syai'a. Ikaruan niya, wa tuqimas salah, iban hitindog mo, baubugan mo, inangon mo, insambayang 5 waktu, hawakto niya. Tunayon mo in pardo niya, wajib niya, sunnat niya. Wa tu'tiyad zakah, iban iungsod mo in zakat simpangarta mo bang na siya mabot hanisab gantaan niya hawak tupag tutukbal mo sin pangarta mo bang siya mabot hanisab. Wa tasumu Ramadan, iban puasahi in bulan Ramadan mabot in bulan in tahun niya. Kauhaan tag siya madlaw at tawakan kauhaan at katluan adlaw ha tiranan mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtagna mo iwan sin pag hariraya mo. Wa tuhijjul bait, iban pag naikhaji ka pa Baitullah bang ka makagaos. Sukup na in makagaos na ka sin harap madto iban mo iwan sin kevin mo ha ahli mo. Amat to mga umat Islam in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 perkara in ikasud ta pasurga sin Allah iwan ikalayo ta rin hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha la tusriku bihi syai'a, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhijjul bait. Hati niya isiu-siu kung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang niya in 5 siara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya ini. Isiu-siu kaya wag bukan niya in 5 sara piyado sin Allah ta'ala hamano siya sarta nasampurna niya ay natunay niya sin hakawayaan sin Allah iban ha amoin bautan hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam istahaqqa dukhulul jannah, patut na siya, patut na kaniya in sumod surga, wan najata minan nar, iwan sin lapas na siya rin ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam pag pasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyatarang niya ha mga umat niya amo na yung kita niyo in kalawang-lawangan sin karayawan at tawakan hinang marayaw. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lawang niya kan Muad ibn Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, ya Muad mawaya uno mawaya kakao baitaan ko na sin in mga kalawang-lawangan sin hinang marayaw. As-sawmu junnatun, kata si Rasul in puasa ta, in puasa pardo wajib sunnat taming siya mahinang mo siya taming din ha kabinsanaan din ha kabubugaan din ha kasigpitan dunya akhirat. Was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sabda si Rasul, ibanin sadaqah, pag sadaqah mo, puungon niya in kasaan mo, in dusa mo, biya sin kapung, biya sin pagpung sin kayo, biya sin pagpung sin tuwig, akayo. In sadaqah, puungon niya, in kasaan ay dusa, biya sin pagpung sin tuwig, akayo. Wasalatul rajuli fi jawfil layli, iwan sambahayang sinusog hatunga doom ay amunain ibadat niya, tahajjud niya, witir niya.
Amo ito mga umat Islam, ikarwa, baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muadh bin Jabal waktu siya nangasubo hinang hikasud surga iban hika layo hika lapas din siksa niya. Mahuli biasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bariman amuin magbati sila. Bati sila din katugan nila bangdum atau tunga dum. Magbati sila din tugan nila, mangayo sila patuhan nila, in pangayo nila patuhan nila, khawfa wa tama, halaw miyumuka, hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan halaw miyumuka, amuin kalo, amuin, di tayo maun sin Allah ta'ala yung ibadat nila, atau akan amuin, ing kabukaan nila kalo siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mtaod in amuin pagkakulang nila hadaakan sin Allah ta'ala atau akan napahil-pahil nila. Watamaan iban sin halawm sila amuin mabaya, makuyag in pag-ibadat nila sin tunga doon, panginduaan nila, patuhan nila, halom miyumuka, iban halom sin, amuin, nag-aangan-angan, sing karayawan, halom sila, amuin mabaya. At sa kaulala, amuyaw in kawayaan nila, in iangan-angan nila, paborit nila, hinang kawayaan nila. Na, at halom sila nafso, halom sila kuyag, bukun halom sin amuin liso at tawakan bunsi hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyati mga sifat si mga bariman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iban sin uno-uno na kiyarijiki kanila sin Allah ta'ala. Ipagnapak kanila rin sa hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Now, mahuli nagsabda na isa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dharwati sanamihi ra'sul amri al-islamu wa umudu as-sarah wa jarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno, ya Muaz, mabaya kakaubaytaan ko na isab, sin indaakan, uhanan sin daakan, iban sin hag niya, iban sin pugaw, mataas niya, pugaw sin sapi mandangan, amin, mataas doon baran niya, amin pinakamataas long ta, amin, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'sul amril Islam in uhanan sin daakan sin Islam wa umuduhu as-sala iban sin hag niya amunayin sambahayang atawakan in huunan sin daakan sin Allah amunayin agama Islam amunayin Islam papa hinangon kato, sampurnaon kato, amunayin daakan sin Islam. In hag niya amunayin sambayang, in pugaw sin mataas doon kaniya amunayin pagjihad hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ati niya in jihad, jihadun nafs, iban sin jihadul kital, diha ini, long ta, muna-muna, jihadun mo, ingin huwabaran mo, pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
puun mo in hawa nafsu mo, di mo siya agaron. Jihadon mo in syaitan mo, iwan sin hawa nafsu mo, di mo ito papalihon, di nakawayaan sin Allah atau di mo siya agaron. Damikian jihadon mo in maastay manghud mo, pa maon pa huminang kawayaan sin Allah Ta'ala at niya magwas lungsad ka katiranan paghindok kanila atau pagdakwa kanila anjari ito damikian amuin sabalan mo ag-sacrifice ka uloon ha amuin pamaita kanila iwan sin amuin huminang sin taat iwan sin amuin tuminggal sin panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli nagsabda na isa rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulluh ya Muaz mawaya kakaubaytaan ko na isang mawaya kakaubaytaan ko sin sultan sin katan sin nasabot ito katan mawaya kakaubaytaan ya Muaz sin sultan atawa amuin makakontrol kamilikan niya in nasabot ito katan laong si Muad kultu bala ya Rasulullah huon ya Rasulullah iwaita mo ka ako sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis si Rasul in sabda niya fa akhadha bi lisanihi nafsihi kiyawa iulinan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in dila niya in duhul sin dila niya iulinan sin lima niya mulia faqal nagsabda siya kuf alayka hada ya Mu'ad pu'a ini pu'a sadya in ini ay indila mo pu'a tod siya paagang ituod siya indila mo kontrol ituod indila mo yan kultu ya Rasulullah in agi Mu'ad ya Rasulullah wa inna lamu'akhiduna mimma aw bima natakallam bihi ya Rasulullah minta ito siksaon pa kami haamuin nabissaran mo siya amuin ikabissaran mo amuin mga kalima kabtangan nabissaran mo siya siksaon kami hayat to sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam sakalat ka ummuka ya Mu'ad hal yakubun nas bin nari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Nah, amat tuin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Rasul, ya Mu'ad, piyag anak kau hiina mo, ya Mu'ad. O Mu'ad, piyag anak kau hiina mo. Unoin muna gumawa ka rin ha sikahan hiina mo. Ikamatauran kita manusia anak aku Adam gumawa kita rin hatian sinina tanto kamatauran uta in muna gumawa malahangin bata pil anak long niya sungsang malingkan ini kamatauran majority yet hadis si Rasul hal unulong niya in bukun malong na in kamatauran bukun malong na in ikita kya tilak bu in manusia halaw narka o pinangka jahannam in kamatauran kanila bukun malong niya in tilak bu in kamatauran manusia halaw narka malengkan uno in sabab illa hasaida al-sinatin sabab sin uno simod nila sabab sin dila nila ay nahinang sin dila nila kaya bisara nila amad tuwing kamatauran
mano siya kaya laro, kaya tilakbo alam afirang ka jahannam. Kamatauran amuna sabab sin bunga sin dila nila na mga umat Islam hisiyo-siyo kamilikan niya indila niya in yahinang niya hadila niya amuin ikasuok niya patuhan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman hapagbasa sin Quran pagjikir fa Allah iwan sin pangindua iwan sin pag-istighfar iwan mapupo niya siya dahil habis sarah hiyaram kanya sin Allah ta'ala dahil naman hapaglimot iwan pagdara bisarah pagfitna iwan pagputing iwan singkatan uno-uno na karugalan sin mahasud si tabaraka wa ta'ala mapupo niya rin hayat to unar to waffaka lil khair was sawab tanto kaya taupikan na siya doon pahinang marayaw iwan sin madawhat niya na in karayawan tumbas sa taod-taod sa lago-lago tiyaga maka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan na salamat niya salamat siya din hakangian iwan salamat siya din hasiksa ay dunya akhirat salamat siya safety siya din ha uno tibayhuan mangi iban hadlaw akhirat amuna din naman halaw pakulan niya sampai paadlaw yaumul hisab ayun din hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala din hihay ni mga umat Islam bang nato pagsama-samahon dungdungan na to sanda kuman mga hangkasasaad sama-sama kita niyo mangan na dumungdong mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pandukahan na tutud talion na tutud mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihaon amuin sa luhay-luhay in mga piado kato sin Allah siyara piyahinan kato sin Allah iwan sagaan-gaan niya piyagaan piyaluhay kato siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan amuin sa lago-lago pahala niya iwan sin tumbas niya iwan sin amuin nakasampurna kaniya nakatunay kaniya paman sin mahasud si tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'damu ajra mahuli mga umat Islam tubtob ito na sadya ay patumtom na mo ha domini murah-murahan barakallahu fikum barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni katan insyaallah tilan pa kita niyo sin Allah ta'ala waktu susungon amuin pangumulan makapag patumtum piatumtum pa kita niyo diha madlis sin din na mga din ha madlis halaman sin surga amunain amu nida al-Islam pag bakan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.